Ekanisa lo ageresan ko apeduru ka chokisna ko tuboy ko kalaki district nes egeuntai okaru lo elukumte diope akwata kanyangon keditomona kanyauni neda kwani adolia ikarlu edolete akwatat kede ikany idoki iduene petai akaisa kanyape ka ai batis iche ikanyape ka ai moriarit ai siwen ekale epeta Bishop Kosea Odongo lo soroti ngesi abu ikwenya ikristayon ajalakin ekanisa kede alupokoke ada ipukori itubiaribona okrolo kaide ke papa ka okoko ka emoyo lo kalauna Ronga shalami kini asiano ai duke kanisa mol ara dangol ya tani ngobe dit ari urietes bali boy tinge da kanar yon mo kreon ba gyara duk na bero ne ko par ngon konya didingar emo jong tekan sangola de parone kierre do moy bo bore ke da bore ba de ma sekan salupo e kini taround lokus de bo ngatu akerbe dia yi Apollo ne cholong LC Srilo otem loko tuboy Moses Oriada ngesda abu ilipi kristayon ai search ai riun ekenit awateke kanu alupoknu edaunitai akorakin ekanisa buna lipitunga kabachora bishop sobe edao eja ikini ekanisa alupok mambo bibongori among chen so erangine message na lipi kwanenge katunga anyinu bem mambo bokwese bongo rali munube akalupo kinyo na eja ikine deke ilora dumi chen for no reason. Apollo ne cholong LC5 loko kalaki Samuel Okelo nges abu iliplu edoko kini apalar arautlu okadibong kando bonya dogo adumun yo center okadibong auria adawe bishop ora odojo de bishop orekod ya nyun be edol san yare itia oni isani wongo no mjene jaiko angin fe ora bishop oreke tetero ni perere dadi duelu mame doko kitaisa kani na nwara utoka di bong ichwe ko kristayon kesida eyala masika no kesi angetakin aduk ekanisa sabuda ngo 1998 dungato joka alimoni kristo na geo nuketu sageo ne doseto gongon geo na dugesa geo no foundation na buneto na ring beam so dumundo nge transfer ayala makwane ka town no boni goni so de biro de serono ko nyingine sunen bala tubudo nen lolo pakina pukoro Ikanisa St. Luke bolong etao eyala manun na rai nyini borele mi dartiso rai kanisa lo le mojo ngit igara kwata take dikany akepolo be deune kanisa la roko ngamami do eyala mai katao na rai apukoro le kanisa lo o generation kosi kotoma apakna alipasine kanu ikristayon kesi apotu ochamutu aijaun Yesu Kristo kwape etajaran kej Kanuka TV East Habad Paul Eyoku Kokalaki District.